Pa dragi prijatelji, kao što rekao, nalazimo se u Češkoj. Ovo je nastavak videa. Kao što ste vidjeli, pre par dana bio je sneg od 10 cm u Češkoj. Bila je vejavica, oluja i nema više snega, barem za sad. Trenutno se nalazimo ispred Elektroworlda i tu je pored odmah Ikea, a pored Ikea je Avon, a pored Avona je Tesco. Nalazimo se u Brnu. Ovo je veliki kompleks hipermarketa. Cene su solidne, tu negdje između Srbije i Nemačke. Kao što znamo, u Nemačkoj su cene niže nego u Srbiji po pitanju hrane i kozmetike. Češka je tu negdje između. Cene su solidne, prihvatljive. Nema šta nema, od igle do lokomotive, sve vrste proizvoda i materijala. Česi imaju poprilično dobar vozni park. Voze se besni automobili i automobili srednje klase. Uglavnom je to Škoda, naravno češka Škoda. Evo su još ostaci snega. Sneg. U daljini se vidi Avon. A iza Avona tamo je Tesco. Ni manje ni više nego najbolji Tesco u Češkoj. To je Tesco Extra. Ovdje je parking svakim danom pun. Pun, nekad i prepun. Evo su biciklice za iznajmljivanje. Ovdje u kompleksu postoji autobuska stanica, kao što vidite. Tu na svakih 20 minuta dolazi autobus. I ko hoće da ide u Brno, u centar ili dalje, to je to. Bus. Temperatura je oko 30 stepena, iznad nule. Nije toliko hladno, mada blizu je nule. Vrijeme je oblačno, miriše na sneg. Građevinski radovi u toku, neka dizalica. Božićni praznici nastupaju kod katolika, tako da ovdje je puno jelki. A mi smo sada skoro u Tescu. Sezame, otvori se. Sezame, otvori se. Evo i nas u Tescu. Okitili su ga neki Opel. Baš su ga okitili. Uvezi decu. Božićna atmosfera. Lepo, lepo. Ne zaboravi da stavi masku. Mora masku da se stavi.
E pa to je to za sad, dragi prijatelji. Pozdrav iz Češke, iz Brna.